Ekiro kyaberere abarukuzarwa batahikire kikatandika okukuzibwa mu mwaka gw'2011 kandi kikateebwaho aba European Foundation for Care of Newborn Infants. Dr. Deus Twesigye mukuru w'Eirwariro rya Mbarara Regional Referral Hospital yagira ngu aberere aba nebetaaga obujanjabi bw'amaani n'emibazi. Namunonga nka groupe y'inagamba kubazarira omukyaro azarira omwanya kutarwa omuyonjo kwemarira nahika omu Eirwariro yaasasire munonga kwaruhikamu nanayetenga emibazi. Yagira ngu hariho abakazi abarukwesiga abazarisa b'ebyaro ekiresere bamwe haberere abarukuzarwa batahikire bareeta omu Eirwariro bahwireyo. Abarukuzarwa omukyaro abarukuzarira omu myanya etahikire nobura kumanya ngu ogwo omwana ahikire nari tahikire. Ogwo omwerere kwarukuza kuhika omu Eirwariro aba yahwire amaani abaine amaani makye kandi mbwenu itwe nikitugumira akushanga omwana yahwire amaani. Okurugira hari Dr. Twesigye abashaho abarukukora haberere aba bakiri bakye niko kushaba Gavumenti okubongyera abashaho kukora ha nshonga egi. Enamba ekirinkye egyo netuheereza okukura omwe twaremwa noremwa ahakuba nekyamazima nitusiime eb'ekitongore ky'abaana bakozire konka tokwiha abanaasi boona omu bitongore bindi okagira oti nga kangende mbashitamisa omu kitongore kyaberere. Hono ogu nagira ngu n'omwanya gwabo guri mu Eirwariro gufunzire kandi bakabiire nibenda bahanguhe. Kwizire habaho n'omugisha gw'okugira Mbarara University of Science and Technology tukaija twahikaana kandi twena twayeshanga hagati y'etauni akataka kaguma kakye nangwa n'obwokuba ohirirwe otungire sente nonda ngu ohangusyeho titwine mwanya gw'okwombekamu. Dr. Deus aine amasiko ngu Gavumenti kuyakubatungura ekabahisa ha rurengo rwa National Referral nka murago kikabahwera okongera budget hamwe n'abashaho. Nambaye nishemererwa munywani wetu the Deputy Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda ombiro bitari bya Kasitaya twahirwa twamurambiza yarabamu nawe akagira ati n'amazima atera Eirwariro dushemerere kuba ryinde okutwakutwara ka special hospital. Eirwariro rya Mbarara omutoto wodi nibakira abana 50 kandi hari aba abana 30 n'abarukwija abakiro bato munonga hamwe nabo abarukuzarwa batahikire kirukuretaho mu ijurira no mu wodegi hamwe na neonat intensive care unit. Adolf Aireka, TV West.